Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hak arp kendai terik unai tong arajar arpo, Menteri Jongkatnat kakoi kakia uba Alexander Elhek, haringkat ke jingsan ran lang jong DHSMI u Dr. Amanwar. Kentup ru ki ofisar katnat kakoi kakia, kila leit pan aim siam ki pat ba nong shishnong jong ka lat kor bat ban pensu thu bakim dei setia ban syap tieng ya ka jingpang COVID-19 hendai ki ban pikir phai la dia dak bai trelang bat ki bor katnat kakoi kakia bat kumju ru bat ki bor sen char shnong krang ban rat ding khong ki jingpang na ki shnong ki thau hagni ki jingalang ba Elhek bat Dr. War ki lapa ni ka jing trelang na ki pat ba bakim dei setia ban iben ya ki bre ki bangat ki jingpang hendai ki dei ban bu ki jing duai na ka penta ka jing ko jing khia jong ki para nong snong bakin lat na ki jing ebet jong ki jingpang ngi hap ban yele shua ya ka kot ka khia kata ka dei ka bading kong ka bading kam e bat ka bar habadon gilong yin ki ba shem jing e haki khap ki ba pher sobha ban pentep changa kum kita gilong yin ki badan hapadeng jong ki jinge khamtam ye gini gilong yin ki badang hapanya haglenti jong ka quarantine ngidang ye grand mentan sotanat balapan sngo da irong ba shinong bahadu kumba laipho yin tam tang menin ki bahap ban syong quarantine. Today na magata ngashikwa ban ong hagani gapor ngiso thu shai kadar bakashnong gathaw khamtam singni ki than ki jungi ngiduna ka jingmi bat ka jingyo tenrai nga kwa ban ong hagani gapor tang sikantin sobha ban pentip lem syanga kumbangila trei sitam katto ngindang yai trei sisyo ngimdei ban thaj banong bangi ha thaj banya trei henrei em sobha banya ya chakmat bleilo ai ngi gakti gakjat lo penlong ye phi ba phinlong gum kita gi asha bat ki anganwadi workers penlong ye ngi bangin long kita gi nong mi yalam pat ba ninum thaj ngin ya trei rengkat bat phi gum gashnong tenga so ban ong hagni gapor sobha manum dan kanu kajing iben lani kajing pet khmat da kumoi pat ya kini gilong ying kibai kendu ya kani kajing e bangin support lam yaki ban ailam kata kajing kermen namata jungki tang de kita ngatharai unu khnyang la phethi ngimde ban iben hangai bangin presyang banyarap dakakti kadiang ti kamon gajungi ban ai kita kacing tengan ya kini gilong yi kandon khandit ka random test hapo kini ki area ki bai khap bat kanong daneng khamtam kanong daneng kadon sa garingi laiko ringi ngidon kamauri kattu kanne kibalong high risk contact ngatray kata ka department ladep banle tenrei nakadaw jong kajing ya kani kajing wan bat kajing kiu jong kani ka case te lada kadon kalanti sobha ban teslem hapo kani ka shnong lait ko jongi bagandon kajing shingan namar ngimtip manu madon manu bamdon ngatray ngan chu ay nuksak diat baymat hamopat sami hadu ka totally ki case de bagadon ka random test mo doctor random test kasami hadu gato ki case tengas ngo hagni gapor nagaliang ka jonga ngakwa ban banjur yupi naga health department minister of Buram ba pinchim khialam yagani ban penurlong bagandon gajing singan banginyo banle ya kini kites khamtam hapo kani gisnong jongi today na magata hagni gapor baret ringkat bat ki rangba shnong ringkat ki sang samla ngayeng hangni
the away kajimut kabaskam bangangan don ringkat hasna junghi tat hadu bandahut kane kaji khunjungi flying ila aika advisory na po health department lightly ki bangi yung cardinal things ki bangi dewan le ki points ki bangi dewan le but gidi ban but working kataban done the physical distancing inamong show ka social distancing manta social distancing along livelihood physical distancing yung mantan rukun ngindan kajing kitli but kajing sotu ban tet coat ikti ya kata ngila ada bang ban kunan kami ke sanitizer but kabakong sana bandeng ya gimas hakam ke badai kita lightly kiba ngila ada betha bat yai betha da koi kapor koi kapor bat kini lightly kinlong ki banong jingyarap bat ki jingyada yang hilang kunju COVID-19 coronavirus bangyaw nakajing postat jang uni kadon kajing ting kadon kajing semit habaro kinong song snong jong kajela jonggari kajangi baro kawai berkunjuk kepercayaan belum lah pinpek bahaya ni coronavirus ngibu yu khat saus ni but niong hadin khat saus ni unja nakamet kajong video nama kinyo kajungkat kita but nangata kadal haba kiwan manu kiwan nabar kiwan syaka jella kajangi but manu kibaya kendu ya kini kibadan yauni yang Jepang ni orang ban quarantine khat sausi dikenal para nang senang dengan kesenang berkhat para ri gitu ni ngidon de kiwe di Jepang kiba kajing kita jongki kalong hampalat liam ban yau coronavirus kinpet ya ke infant mortality rate kajongi kadang saya dengai life pandai ngut kibat kelan nak siaja kinpet ya ke mortality rate kibadang kelat kibabun kinpet na kiwe ki Jepang kinpet na kanser na kinpet na ki Jepang diabetes kinpet na ki Jepang kibabun hani ki Jepang kajing klat ke bang giyob ni syam na kiya kelung gamot khamtam kani mapang penhiar ni syam menta ba kapang penhiar kala duna kali gaduna kini si advisory sebenarnya ai terus do gawasyat pantat ikiti ye kini ngila duna do ya kiwe Jepang ni klat ni kenal tong coronavirus sudah tangkap sausi Pinpek baru kini kibayo pang yuni bayo yuni kenyang anu mau bayo pang yo yuni kenyang bar khot majority dan khandai 4% kidai ki asymptomatic cases kibam dan Jepang kibam pau ke Jepang lagi pasilong tam bakilong positif berkasau sengi tes ki kilajar kajing quarantine yang ni ya kini kibalong positif ya kini ki high risk case kibai kendu kalau nomor tang ba ukur step but baru sekata ngila ongi nado pasdang bakat madang ya kisni ngin sai kan sa unfold hi ngin sai kumno ni yang pa upau kumno ukta ya kaya kayang gajengi ya kaim kapet gajengi 30% kajing kita dengan yang Jepang ini kadai kajing ti 30% kajing kita ini yang Jepang ini kadai kajing ti padna kajing ting kawan sa kajing pet konyo
ia ki bayo oknya bat kani ka ora ya kata nyong ka stigmatization pada kadang ngidang don sai kani ka jingong hang tang ngidang positive case wow kumara hang ni ngidang positive ko wow kumara ndai kam don ni ngilapet ia ka jinglong dong ni yang kita kaya fear ayu bat ka flu fio haying thak li bat ka ship bat ka pamyo thia bat ka tha ka met ka phat bat ka bamla ban ba mandi kay ferry yu bom ni yang kita uni ukta ko ta flu ka jing pikir ka jungi ka jing long bangi ong won long adakar ka silong tang ma mar upyo step bangi dei ban kan mau bangi haban emlang bat uni yang jingpang ni haban yan lang mo yang jingpang ni hab ya trey yakta mo yang jingpang bat haba uwan ha kanu kayeng ni quarantine ni katu kayeng menta namar budi yang jingpang ko thamai ula long rim bat un salong rim bat ni dei ban sutu bahaba manu ba yo ni yang jingpang ni quarantine ni kayeng ndei bangi pet ben ni katu kayeng ndei ka silong tang namar ba unam pur pat sikiwe kabanding ko nga kadai kabang ide menjeda swa yela dia dara mangi ngimeda dala dia yela dia inum la de menjeda yikiwe hakini gisni abang ilek keleng saudong jong ni ka state ke jongi abang yu I man ga snong man ga kedong ki reurang ba ki samla ki lomkmi baro ki treasurer kumno ban ai ki jingeda jong ni yang ni daw ni yang jimpang ilale jak mi gisong bala tho unitedly we shall overcome larang yetli lang kawai baro in job bet yang ni kathama aga ju hi ka song yu I bala tho ro ka flek yada yeladish pila banyada ki weipat yada yeladi pisala bade banyada ki weipat kani ka bagong santam kaba na liang jong ka health department ngi jong barobor bangidon kam ban long chwa ki balong ki discipline daladi chwa tidak tahu ong pi baro kat ning yu I hang ning deng ki face mask the face mask ki pani ya ka jing buram yang I ya ki weipat kumno ki deng ki mask namar balada phim deng mask phim buram miladi phim buram ki weipat tidak ka bagi deng ki mask hang ne mangi baro kumne Ibni bangilas don shwa kata ka jings dang bangin buram shwa iladi bagi buram ikibai bade ibada kemat ke jongi ini ke basic protocol ke badon kam da ke benta ke jonga ke jongpi ba jongi baro da ke ba isdang shwa nala rumpai isdang shwa nala de kumno ban ai kata ke buram ikibai pa saudong saukun jonga ni snong ne khat nge wer pi baro bagim de ben septeng yang ni yang jimpang unu gnang jimpang unde gnang jimpang ba upuk pen sitam idon deki ruspa lapoi ki ruspa got matai ba yo active positive cases in rei kilong asymptomatic kim dan kita ke jimpang lani kono symptom ke bon ong bau de gnang jimpang upuk sitam yu pi kumta umdan dang da kaba bilong self discipline pila ega self quarantine pisong haye khat sausgi pisong haki ki quarantine center khat sausgi kijang na kacem claim di dawai dindi dawai do na nomor bahadu benta ki scientist prepare ki medical expert prepare jang perthai kim pala ban shem ya unde dawai ki bayo ega positive case day tang ke discipline let us be discipline udah tahu dawai ba upan penjam ya pi upan jam ya kita baro ke bayo ya kene ke jingpang tengi khot ya very pi baro kom minang sang senang kiba do thia do dam kiba try stamat med basta kiba klat no wat ela ke jong ke yeng ke sam ki klat no ela ke jong ki khor ki ti ki klat no ki bahaya ke sam ki kloi ben let ben yarak ki weipat kum kene ke men sem ngampat yui apa ke state ke jungi namar bagi ke state ke betip beri tip le ke state barok ki beri ke jogi ke beri betip le tip le nak kata do mentah
Wala da kejang Jepang London ke jaga balang vulnerable area. Kum ka veterinary hospital. Kenre empat don kena kendoro ke community spread. Kum kena jaga ke bab tiki hajar gut. Ki beriau kelai ban Semarang tu. Kelai banyak kendu hang tu. Kelai ban lek ai jing Semarang tu hospital. Kenre kam dan ke community spread. Namar ba ublai tu balang doktor war bende. Namar ba ublai udar rengkat bagi. Namar ba gede ki khon ki batip beriau tip lai. Namar ka dau ke jinge dah ke dan berpura. Ke henrai wala ka taru ublai uyarap ya gitu ki bayarap ya ladis. Mungkin mau biar bau belai uyarap ya gitu ki bayarap ya ladis. Ti lada manga ban mapi lada ngi berap da ladis ya ladis. Hai kan ki bila anong ang baik bau belai uyarap ya fi. To ke uyarap so da ladis ladis bau belai ru uyarap yang ni. Mangi borok ke sarkar ke rekan-rekan berpi MLA jong pi la kran da ke syai kedar. Kebam dai ban au manan jing tiek ai ru idan hasenda jong pi. Ilong ay bakloy kadang por jinang kam ubo MNA jong pi long bakloy kon ai ke jingerap ke jinang kam jong pi ni na kalyang sarkar ni dan kat berpi ka health department barak kawai kadang kat berpi bat kham tam gitu ki bayo kum ye ke jingja kum ye ke jing sitam ki badan hala ki jong ki jaga ki ye gisam ka health department kadang kat berpi kini ki health workers baro ki asha ki jongi ki bado kedua ke segi, kedua ke ya. Kedua lagi jong ke ye ngesam. Ki agar wadi workers ke jongi. Ki frontline workers ke jongi. Ki inut ke baro. Ki ada rekan-rekan berpi. Ki ada daw ngi aku dai sa hisen. Ya kadeka strong jong pi, kadeka COVID management committee. Yang pi. Ladam dai legda ke jong rekan lagi jong pi ku strong ke tau. Ku mapi ki samla ki lok be. Mengita dengan sarkar ila fail ngan ai ke jingida na ke benda ke jekot ke jingpia nyupai ba wobon balang hakum ni ke por ke bedang sar ke de klam te no kata daw ni oi pi wat septing ni baro ni long ku gikbi gikpa na do ke strong ke tau na do ki health workers ke jongi na do ke sarkar do ki MLA ke dong yalam ke rang ba strong baro ilong kum gikbi gikpa ke jongpi ban ai ke jingida ke bapura na benda ke jingida ke jongpi